خسته نباشید. در صورت عدم توقف فوری جنگ و استمرار حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه غیر نظامیان، زنان و کودکان غزه، پیامدهای اون سخت خواهد بود. یک بار دیگه تشکر میکنم از مواضع اخیر قوی و در نشستی که روز گذشته در دوحه قطر با مقامات سیاسی حماس داشتیم و در اطلاعاتی که از مقاومت دریافت شده در صورت عدم توقف فوری نسل کشی و جنایات جنگی علیه غیر نظامیان، منطقه به زمان اتخاذ تصمیمی بزرگ و تعیین کننده بسیار نزدیک شده است و جنایات جنgi آمریکا و rejim صهیونیستی ber روی ساکنان. Önümüzdeki günlerde de belli miktarlarda artan sayılarda yabancı ülke vatandaşlarının Gazze'den belli bir mekanizmayla çıkarılmaya başlayacağını görüyoruz. Bunlar arasında Türk vatandaşları olması için de şu anda müzakerelerimiz devam ediyor. Aynı zamanda terörle mücadelede işbirliğimizi güçlendirmek için neler yapabiliriz? Onu da görüşme fırsatı var. Okay. This